Ikulio yanu kakwata tikiti ya chama cha Wiper na hugile ya kivevelo cha chama kindini wa kivila cha ungavana kaundini ya Masaku kati wa Vinya Ndeti, Florence Mwangangi na Patrick Makaula kwa OU ni humo mbunge wa Mavoko Nivoyu kibalua kieme. Kamuache kushinda mnadanganywa. Mushinda kuacha mnadanganywa. Hapa katika Wiper it is either Florence wa Vinya ama Makao atakuwa governor wa Machakos. Wale wengine ni by the way. Ndeni wa mukusanisyo uwa no ukadhina tikiti hii ya Wiper, Florence Mwangangi ulakwa OU speaker wa bunge hii ya kaunti ya Masaku niwe yedhilete vadhuku aitolo muti kwa kuvaloka kwa kaunti hii madhuku mini kivadhokani onakuitha kwa OU aenda kivila kicha ungavana. Ainena na Ndongoi TV imo kwa Umwe Mwangangi nuveva sange wa ii ahiweta uya wa speaker ni kuungamia mbunge yoka ni huwe wa kuikithia sindu ile siya vitu kithia ni mbunge ii ni siya thukumithiwa undu vailite ni ungu wa serikali ii ya Masaku. Ndonya kwa Wasya no siasa ukwewa ikindu kingi no siasa nundu yu onamwe no siasa twaze kwa kuma kwa latu binga na imwe kivilani nundu amwe mu ni ma MP na me MP me serikali ni ila ya national government na ni me kalandhi ni wa national parliament na MP ena mwanya wa kutoa motion oundu MCA ena mwanya wa kuete motion thini wa mbunge na nikenda withie maundu ni mathukumwa na ngisi ukuva kwa mbunge yitu ma MCA maitete motion bingi se utethia mwene nthi natika vitu kithia meao bingi ya utethia mwene nthi lakini implementation nundu ethani kwa mfano ni mabitu kithia muya ukwazia soko ya Masaku na kekona soko ila inge ni thambwe statement itinda yetwe ba na moka ma debate i resolution eitumwa baya kwa governor nundu governor ni wewe na ministry ya uthesia ku no wewe alama inspectorate alama thamba cia sokoni na thukumi ma governor. Mwangangi totule muti amwe mahatongo yalame kusina nake vilani kicha ugavana ahiweta amwe maoni ya mbungeni nene na yu memutula muti kwa kuvaloka kwa serikali hii ya Masaku indi onamo kutoa mutaratala wa kutetea mwene nthi mbungeni isu mayisa kuitikila. MP ena mwanya wa utoa motion thini wa national government na kia chasya kana thini wa thukumi wa national government kuithukumitwe nesa ni kuthukumwe na kwa kweli tu obu ni tuizikana kuyo mobaluku maingi pyo thini wa serikali la nene titu wake ino na tio tisi na kuyo scandals mbingi otuigwite sia mbesa ika NYS tukatwika itu iweta ni mbingi na KMP ni wo moko nite kura akabetu kithia budget isu kwa huyo MP yoyo ukukita na chasi akana mbesa isu selite itha itumikite nesa Wasya Masaku na kailite itho watu aite motion serikali lina nene akayo ukulia hii na sio mbesa sia Kenya si kitu hata kwa huyu mundu no wailite kukila ine no kethia ndeo mislead kana ndeo kwa isia mwene nthia uya wa speaker ni mwai ni waletwe nesa nthini wa katiba na miawelengi ya utongo sia mbunge ngaliko ya undu siasa sia Ukamba siende Mwangangi no makurisi akamba mesuvyo kwa kula sio na muthia mayisa kuithila nza wa serikali undu ulota na kuitha uwe mwisho munene kwa ilembeta hii ya Ukamba kuanika kwa kisiasa ni kawaida lakini kila twailito sisia na muno yungisioka upandeni wa Ukamba nikanani tu kwenda kwitungiania nikana wise kwithia kura situ na muno yunyiweta kibila kiki nene cha president nikenda withia kura situ nisialika vandu bamwe bala batonyo tutethia nundu ila tukuania kura ithi yemini kana baya yulu titi wati tena kindu namba ya Mukamba no yithitwe itena kindu o kwevinda ukesa kwithia ethanu utongo ikwa twaseta central kana athoni ama itu muno methito utongo ine vinda ni masamito utongo na makona evinda kwevinda maikwata maendeleo na Joseph Kitheka Vilingi wa Mauvo.